Assalamu alaykum qarindoshlar. Biz bugun bu soatlik darsimizda o'zi intayin oddiy lekin matematik hisoblashlarda nihoyatda cho'ng rol o'ynaydigan bir mazmunni o'rganamiz. U bo'lsa-mu ko'payguvchilarga ajratish. Unda bo'lsa darsimiz qarab boqaylik. Men oldi bilan nihoyat oddiy hisoblashning birini beray. Masalanga birinchi hisoblash 2 ko'paytirilgan 3 qo'shilgan 5. İntayin addi bir hesaplashunda men nima debdi? 3 ga 5 ni qo'shib chiqqan sonni 2 ga ko'paytiring debdi. Unda ishlab boqaylik. 2 ko'paytirilgan 3 ga 5 ni qo'shsam 8. 2 kere 8 necha bo'ldi? 16. Shundaymi? Biz buni hammamiz ishlayolamiz. Unda bo'lsa, men buni boshqacharoq bir ishlab boqay. Ya'ni bu yer ko'paytishgan shundaymi? Unda bo'lsa 2 ga 3 ni ko'paytib, 2 ga 5 ni ko'paytib, chiqqan sonlarni o'zaro qo'shib etsamchi. Yani bu yerdeki 2 ga 3 ni ko'paytsam shunda, 2 ga ko'paytirilgan 3 qo'shilgan keldi 2 ga ko'paytirilgan 5. Avval ko'paytishni ishlaymiz. 2 kere 3 6, qo'shilgan keldi 2 kere 5 10. Javobdan necha bo'ldi? 16. Shundaymi? Undaq bo'lsa, yana bir tal hisoblash ko'rib boqaylik. Masalanga ikkinchi hisoblash deb yozay. 4 ko'paytirilgan 17 qo'shilgan 4 ko'paytirilgan 3. Avval ko'paytishni ishlaymiz shundaymi? Unda o'zi ishlasam 17 ga 4 ni ko'paysam necha bo'ldi? 68. Unda o'zi 4 ga 3 ni ko'paysamchi 12. Javobdan necha bo'ldi? 80 degan gap shundaymi? Biz buni hammamiz ishlayalaymiz. Unda o'zi buni men boshqacharoq bir ishlab boqay. Yana 4 ko'paytirilgan 17 bu bir tur bo'ladi matematikada. 4 ko'paytirilgan 3 bu mu bir tur bo'ladi. Oldidagi tur bilan keyinidagi turda o'xshash bir son bor ekan bu yerda. Qaysi son? 4 o'xshashgan shundaymi? Bu yerdagi 4 keyingi turdami o'xshash yana bir tal 4 bor ekan. Unda bo'lsa oldidagi tur bilan keyingi turda o'rtaq bo'lgan bu 4 ni men tirnoqning sirtiga chiqarib olsam. Shundaymi? Tirnoqning sirtiga chiqarib boqay. Unda bo'lsa ko'paytimiz. Yana oldidagi turdan 4 ni elib olgandan keyin ne chiqib qoldi? 17 chiqib qoldi. Qo'shilgan keldi. Shundaymi? Keyinidagi bu turdan 4 ni sirtiga chiqarib olgandan keyin ne chiqib qoldi? 3 chiqib qoldi. Unda bo'lsa, bu yerdagi 4 ko'paytish keldi shundaymi? 17 ga 3 ni qo'shib 4 ga ko'paytiring debdi. 17 ga 3 ni qo'shsam necha? 20. 4 ga 20 ni ko'paysam necha bo'ldi? 80 degan gap. Qaraydigan bo'lsak, men do'stlar nihoyat oddiy mashqdan ishkini ishladim shundaymi? Takror bir qarab o'taylik. Birinchisi nima debdikan? 2 ko'paytirilgan 3 qo'shilgan 5. Ya'ni 3 ga 5 ni qo'shib chiqqan sonni 2 ga ko'paytiring debdikan. Men qanday qilib aytdim? Bu yer ko'paytish bo'lgach, 2 ga 3 ni ko'paytib, 2 ga 5 ni ko'paytib chiqqan sonlarni qo'shib javobni topdim. Shundaymi? Unda bo'lsa, men ishlatgan bu xil usulni biz matematikada nima deymiz? Ko'paytishning tarqitish usuli deb ataymiz. Ya'ni bu yerdagi ko'paytishning qanday tarqitish usuli. Unda o'z ikkinchisi qaraylik. 4 ko'paytirilgan 17 qo'shilgan 4 ko'paytirilgan 13 debdikan. Bu yerdan men qanday qildim? Oldidagi tur bilan keyindagi turda o'rtaq bo'lgan 4 ni tirnoqning sirtiga chiqarib olish orqali qolib qolgan sonlarni qo'shib, andan keyin chiqqan sonni ko'paytirib shundaymi javobni topdim. Unda bo'lsa, aslida men ishlatgan bu usulni biz matematikada ko'paytishning yig'inchoqlash usuli deymiz. Unda bo'lsa, mayli bu yer qo'shish bo'lsin, elish bo'lsin, biz buni tarqita olamiz. Elish bo'lsa, maya elish bo'ldi shundaymi? Mayli bu yer qo'shish bo'lsin va yoki elish bo'lsin, biz buni qanday qila olamiz? Yig'inchoqlay olamiz. Unda bo'lsa, ko'paytishning tarqitish usuli va ko'paytishning yig'inchoqlash usuli matematik hisoblashlarda nihoyat cho'ng rol o'ynaydi. Biz yana bir tal mashq ko'rib boqaylik. Masalan, 3-mashq. Nima debdi? 2 ko'paytirilgan 197 qo'shilgan 2 ko'paytirilgan 3 shundaymi? Oddiy bir mashq. Biz konu usulimiz bo'yicha ishlasak bo'ladi. Masalan, 2 ga 197 ni ko'paytib 394 chiqarib shundaymi? 2 ga 3 ni ko'paytib 6 chiqarib qo'shib 400 chiqarsam-mo bo'ladi. Ya'ni javob ne chiqadi? 400 chiqadi. Biz bu yerdan ko'paytishning yig'inchoqlash usulini o'rgandik shundaymi? Qandaqda oldi keynidiki, ya'ni bu yerda bir tur bor, bu yerda bir tur bor. Bu ikki turning ichidagi o'rtaq bo'lgan sonni qanday qilma? Tirnoqning sirtiga chiqarib olaman. Ya'ni o'rtaq bo'lgan 2 ni tirnoqning sirtiga chiqarib olamiz. Birinchi turdan 2 ni chiqarib olgandan keyin 197 qolib qoldi. Ikkinchi turdan 2 ni chiqarib olgandan keyin 3 qolib qoldi shundaymi? Unda bo'lsa 2 ko'paytirilgan. Bu ikkisini yig'inchoqlab olsam 200 bo'ladi. 200 ga 2 ni ko'paysam texmishtik necha chiqara olayman? Javobdan 400 degan gap. Ko'paytishning yig'inchoqlash usuli shundaymi? Unda bo'lsa, yana bir tal mashq ko'rib boqaylik. Masalan, 4-mashq deb yozay. 2 ko'paytirilgan bu qatim 3 qo'shilgan 5 emas, 3 qo'shilgan a deb yozdim. Unda biz qaraydigan bo'lsak, bu bir son, bu bir harf. Harfga sonni qo'shqili va yoki og'ili bo'lmaydi shundaymi? Unda bo'lsa, bu yerda 3 ga 5 ni qo'shgandek buni qo'shib o'tmayman. Qanday qilaman? Bu usul bo'yicha tarqitimiz. Ya'ni 2 ga 3 ni ko'paytib, 2 ga 5 ni ko'paytib tarqatsam, yana bu yerdan tirnoqdan chiqara olaman shundaymi? Bu xil shaklda 2 kere 3 necha bo'ldi? 2 ko'paytirilgan 3 deb yozay. 2 ko'paytirilgan a.
Şundamı çıkardım. 2 kere 3 6, 2 a'ni köpeytsem neçe buldu? 2a buludu. Hesaplaş müşahede toxtaydı. Yani davamlıq işlegili bolmaydı. Onda biz qaraydigan bolsaq bu yerdə bu tür bilan bu türdə qandakan 2 ortaq şundamı? Əgər mən bunu keyni yandırıb mağa şəkil yazsam, köpəyicinin yığınçaqlaş usulü, əgər tırnaqdan çıxırmasam köpəyicinin tarqıtış usulü bu getdi degan gap. Biz adətdə matematikалық hesablaşlarını yapğan vaxtımızda bununğa oxşaş və bununğa oxşaş nurgun məşqlərə duç kelimiz. 2 və 2-dən köp bolğan türlərdən oxşaş bir sanni və ya ki hərfni, yəni ortaq bolğan bir san və ya ki hərfni tırnaqdan sırtığa çıxırılıb bu hesaplaşını bu xil şəkildə köpəyici şəklində yazışını biz matematikada köpəygüçlərə ajırtıb yazış deb atayımız. Ondaq bolsa mən dostuğa 2 tal addi hesaplaş yazıb qoydum, bir körəp baxaylı. Birincisi 2a'nın kvadratı elinğan a şundamı? Yəni aldıdakı bu tür bilan keyindəki bu türdə ortaq bolğan bir san yoki hərf barmı? Əlbəttə var şundamı? İkisi də a barkən. Onda biz qanday yazımız? 2a'nın kvadratı degan 2a köpəytilgan a'ga tan. Şundamı? Onda olsa elinğan a. Keynideki bu ağa mən birini köpəytib qoysam. Yəni çünki hər qandaq sanğa yoki hərfə birini köpəysəm özgərməydi. Şundamı? Qimmatli. Onda olsa qaraydigan bolsaq aldıdakı bu tür bilan keynideki bu türdə ortaq bolğan, yəni oxşaş bolğan bir hərf barkən a deb. Onda olsa məsələn mən bu a'nı sırtığa çıxırıb alğan vaxtımda a köpəytilgan şundamı? Aldıdakı türdən bu a'nı sırtığa çıxırıb aldım. Nima qılıb qaldı? 2a qılıb qaldı. Keynideki bu türdən bu a'nı sırtığa çıxırıb alsam ya da 1 qılıb qaldı. Ama o'ttirsidagi elingan geldi. Onda olsa en ahirsidagi javob a köpəytilgan tırnaq 2a elingan 1. Yani köpəygüçüge ajratdım. Onda olsa 4x elingan 12. Şundamı? Bu tür bilen 4x deydigan bu tür bilen 12 degan bu tür, yani bu sanda ortaq bolğan bir san yoki hərf barmı? Əlbəttə var. Bu yerdə qaraydigan bolsaq aldıda 4x degan 4 köpəytilgan x degan gap şundamı? 4 köpəytilgan x. Mən 12-ni qanday yazaman? 4 köpəytilgan 3 deb yazıb alsam buludu. Onda olsa bu tür bilen bu türdə ortaq bolğan neçə var? 4 var. Onda olsa ortaq bolğanını sırtığa çıxırıb alımız. 4 köpəytilgan x elinğan neçə? 3. Şundamı? Onda olsa qaraydigan bolsaq 4x elinğan 12 degan bu ifadəni mən köpəygüçlərə ajırtıb 4 köpəytilgan x elinğan 3, yəni köpəyici şəklində yazıb aldım. Köpəygüçlərə ajratdım degan gap. Onda olsa biz növbətdə bir qancha tal hesablashni köpəygüçlərə ajırtıb baxaylı. 3-cü məşq. 3x kvadrat elinğan 75 deb şundamı? Bu yerdə 2 tal tur barkən 3x kvadrat 75 deb. Onda olsa bu iki türdə ortaq bolğan san yoki hərf barmı? Əlbəttə var. Şundamı? Mən bunu qayta bir yazsam 3x kvadrat degan əməliyyatda 3 köpəytilgan x kvadrat degan gap. 75-ni mən 3 köpəytilgan 25 qılıb parçalayım. Qaraydigan bolsaq aldıdakı tür bilan keyindəki türdə ortaq bolğan neçə var? 3 var. Onda olsa ortaq bolğanını sırtığa çıxırıb alımız şundamı? Aldıdakı türdən 3-nü çıxırıb alsam x kvadrat qılıb qaldı, elinğan gəldi. Keyinki türdən 3-nü çıxırıb alsam 25 qılıb qaldı degan gap. Demək 3x kvadrat elinğan 75 degan bu ifadəni mən 3 köpəytilgan x kvadrat elinğan 25 qılıb yazdım. Şundamı? Köpəygüçlərə ajratdım degan gap. 4-cü məşq qarab baxaylı. 2ab elinğan 4a. Onda olsa ortaq bolğan san hərfini aldığı çıxırıb alımı. Mən bunu 2ab şundamı? Bu 2 köpəytilgan a köpəytilgan b degan gap. Onda olsa 2ab-ni qayta bir yazay. 4a-ni mən bir parçalab baxay. Yəni 4 degan gap 2 köpəytilgan 2a. Şundamı? Onda qaraydigan bolsaq bu yerdən 2a barkən, bu yerdə 2a barkən. 2a ortaq degan gap. Aldığı çıxırıb alsam 2a'nı aldığı çıxırıb aldım. Birinci türdən b qaldı, ikinci türdən, yəni keyindəki türdən 2 qaldı şundamı? 2a köpəytilgan b elinğan 2 buldu. Keyingisi x-nin 3-cü dərəcəsi elinğan 2x kvadrat elinğan 8x ekan şundamı? Bu yerdə 1, 2, 3 tal tur barkən, arıq-marıq gəpdi. Onda ortaq bolğan san hərfini aldığı çıxırıb alımı. Yəni bu yerdə qaysı ortaq? X şundamı? Onda qayta bir yazırdıq. X-nin 3-cü dərəcəsi degan əməliyyatda x köpəytilgan x kvadrat deganga teng buldu. Bu yerdə x ortaq şundamı? 2x kvadrat degan 2x köpəytilgan x degan gap. 8x degan 8 köpəytilgan x-ga teng şundamı? Onda olsa x-lər qanda ortaq. X-ni sırtığa çıxırıb alğan vaxtımda birinci türdən bir köpəyici var şundamı? Birinci türdən x kvadrat qılıb qaldı, ikinci türdən 2x qılıb qaldı, üçüncü türdən 8 qılıb qaldı degan gap. Mən qandaq buldum? Köpəyici şəklində yazıb oldum. Yəni köpəygüçlərə ajırtıb oldum. 6-cı məşq 2x kvadrat köpəytilgan a elinğan 2b, y köpəytilgan
A ilingan 2B eken. Yani bu yerde bir tal tür var, şundama bu yerde mi bir tal tür var. Onda olsa o'ttirisida bu yerning var köpaytish. Onda olsa oldidagi tur bilan keyindagi turda o'rtaq bo'lgan A ilingan 2B. O'rtaq bo'lganni sirtiga chiqarib olamiz. Onda olsa A ilingan 2B'ni sirtiga chiqarib oldim. Birinchi turdan nima qilib qoldi unda bo'lsa 2x kvadrat qilib qoldi. Ikkinchi turdan nima qilib qoldi? Y qilib qoldi. Demak, eng oxirisida men buni ikki ifodaning ko'paytirilmasi shaklida yozdim. Shundaymi? Keyingisiga qarab boqaylik. 5A'nın 3. derecesi B elingan 20A B'nin 3. derecesi iken. Ortak bo'lgan son harfni oldiga chiqarib olaman. Unda bo'lsa men buni qayta bir yozay. 5A'nın 3. derecesi B. Shundaymi? Bu yerdagi 20 deganda men amaliyotda 4 ko'paytirilgan 5A B'nin 3. derecesi qilib parchalasam bo'ldi. Unda bo'lsa 5 o'rtaq ekan, shundaymi? Ya'ni-chi A'nın 3. derecesi degan A ko'paytirilgan A kvadrat. Bunda olsa A'mı ortaq degan gap shundaymi? Miyada bir tal A bor ekan. Miyada bir tal B bor ekan, miyada B'ning 3. derecesi debdi. B'ning 3. derecesi degan B ko'paytirilgan B kvadrat shundaymi? Unda olsa men nimani oldiga chiqarib ola olayman? 5 o'rtaq, yana A o'rtaq, B o'rtaq. Unda olsa o'rtaq bo'lganlarni oldiga chiqarib oldim. Nima qilib qoldi? A'ning kvadrati qilib qoldi, shundaymi? Oldidagi turdan. Keyindagi turdan 4 qilib qoldi. 5 A'ni oldiga chiqarib oldim. Bir tal B'ni sirtiga chiqarib olgandan keyin miyada B'ning kvadrati qilib qoldi degan gap. En ahırda 5AB köpaytirilgan A kvadrat elingan 4B kvadrat şeklinde köpaygüçlerge ajırtıp oldum. Növbette biz bu saatlik dersimiz köpaygüçlerge ajırtışının bir keyinki basqıçını körümüz. Yani bu xil tipdeki ifadelerini köpaygüçlerge ajırtıp yazış. Onda olsa aldı bilen biz bularını bir köpaytip bakaylı. Yani x qoşulgan 3 köpaytilgan x qoşulgan 4 depti, x qoşulgan 5 köpaytilgan x elingan 2 depti. Ben bir köpaytip bakay. Biz x'ga 3'ni qoşamayımız şunda ama birisi harf, birisi san. Köpaytgan vaqtda x'ga x'ni, x'ga 4'ni köpaytimiz. Anandikin bu yerdeki 3'ga x'ni, 3'ga 4'ni köpaytimiz. Onda olsa bir köpaytip bakay. X'ga x'ni köpaytsam x kvadrat şunda ama x'ga 4'ni köpaytsam qoşulgan 4x, 3'ga x'ni köpaytsam 3x şunda ama 3'ga 4'ni köpaytsam qoşulgan 12. Onda olsa bu yerdeki 4x bilen 3x'ni qoşup etkili buldu şunda ama yığınçaqlığı. Onda olsa yığınçaqlap bakaylı. X kvadrat qoşulgan 7x qoşulgan neçe 12 oldu en ahırısıda. Onda olsa bunu bir köpaytip bakaylı. Köpaytkanda qanday köpaytdik? X'ga x'ni, x'ga minus 2'ni, 5'ga x'ni, 5'ga minus 2'ni. Onda olsa x'ga x'ni köpaytsam neçe çıkıdı? X kvadrat şunama. X'ga minus 2'ni köpaytsam minus 2x, 5'ga x'ni köpaytsam plus 5x, 5'ga minus 2'ni köpaytsam minus 10. Onda olsa x kvadrat minus 2x'ga 5x'ni qo'shib etkili bo'ldi shunama. İki tal harf o'xshash, bu harflarning darajasi o'xshash bo'lsa qo'shib etkili bo'ldi. Minus 2x'ga 5x'ni qo'shsam 3x elingan 10. Mundaq bo'lsa savol. Men bu ikki ifodani ko'paysam, mundaq bir ifoda chiqdi shundami? Unda bo'lsa bu yerdagi 7 12 nereden kelib qoldi? Tafsilroq bir qaraydigan bo'lsak, 3 bilan 4 ning yig'indisi 7, 3 bilan 4 ning ko'paytmasi 12 bo'ldi shundami? Unda bo'lsa x qo'shilgan 5 ga x ilingan 2 ni ko'paysam, x kvadrat qo'shilgan 3x ilingan 10 chiqdi. Bu yerdagi 3 bilan minus 10. Tafsilroq qaraydigan bo'lsak, 5 ga minus 2 ni qo'shib etsam 3 chiqadi, 5 ga minus 2 ni ko'paytib etsam minus 10 chiqadi. Shundami? Unda bo'lsa men yana bir tal ifoda yozib boqay. Masalan, x qo'shilgan a köpaytilgan x qo'shilgan b deb mushta bir ifoda bo'lsin. Yani x qo'shilgan a ga x qo'shilgan b ni ko'paytirganmiz. Ko'paytgan vaqtda x ga x ni, x ga b ni, a ga x ni, a ga b ni ko'paytamiz. Unda bo'lsa x ga x ni ko'paysam x kvadrat, x ga b ni ko'paysam b x bo'ldi shundami? A ga x ni ko'paysam-chi a x, a ga b ni ko'paysam a b bo'ldi. Onda olsa bu yerdeki bx bilen ax'ni qo'shib etkili bo'ldi. Yani qanday qo'shimiz biz bayatdan o'rgandik. Bu tür bilen bu türde o'rtaq bo'lgan x'ni tirnoqning sirtiga chiqarib oldim. Yani x kvadrat qo'shilgan men a'ni 5'e yazay, a qo'shilgan b ko'paytirilgan, shundami? Yozib o'tirishning hojati yo'q. X qo'shilgan ab. Undaq bo'lsa bir xulosalab olaylik. Bizga x qo'shilgan a ko'paytirilgan x qo'shilgan b. Bu
bu xil şəkildəki iki ifadəni köpəytin deb bəsə, bu xil şəkildəki üç türlük bir ifadə çıxır ekan şunda, amma bu ifadəyə təfsili bir qarab baxaylı. Onda olsa bu ifadənin, yəni əksinin aldıdakı san A qoşulğan B, yəni bu iki sanın yığındısı buldukken, ən keyindəki san, yəni qanda buldukken, bu iki sanın köpəytmesi buldukken. Biz bunu nə üçün öyrəndik? Bizə adətdə bu xil şəkildəki üç türlük bir ifadəni birib, anandakin bunu köpəygüçlərə ajırtıb yazın deb soraydı. Qaraydigan bolsaq, mən doskağa 4 dal məşq yazıb təyaqib qoydum. Bu 4 ifadə əməliyyatda bununla acayip oxşub getdi şunda, amma yəni bu yerdəki 5 nədən keldi? 5 iki sanının yığındısı. Bu 4 nədən keldi? Xuda A köpəytilgan B degənə oxşaş iki sanının köpəytməsi. Onda olsa yığındısı 5 bolğan, köpəytməsi 4 bolğan iki san. Qaysı buldu? 1 4 buldu. Onda olsa mən bu ifadəni köpəygüçlərə ajırtıb yazğan vaxtımda qanda odullam yazıb eləyimə. Əkiz qoşulğan 4 köpəytilgan əkiz qoşulğan 1 deb. Bu yerdəki 5 4 bilən 1-nin yığındısı, bu 4 4 bilən 1-nin köpəytməsi. Mana formulası şunda, amma onda olsa ikinci məşq qarab baxaylı. X kvadrat elinğan 2 əkiz elinğan 15 iken. Qaraydigan bolsaq, 2 sanının yığındısı A qoşulğan B neçiken? Minus 2. 2 sanının köpəytməsi minus 15. Onda bolsa minus 5'ke 3'nü qoşsam minus 2, minus 5'ke 3'nü köpəytsəm neçə? Minus 15. Onda olsa 2 elinğan 5, şunama 2 qoşulğan 3 deb məxil şəkildə yazıb çıxırıb eləyimiz. Üçüncü məşq qarab baxaylı. X kvadrat qoşulğan 4x elinğan 21 iken. Bu 4 iki sanının yığındısı, bu minus 21 iki sanının köpəytməsi. Birisi məsələn minus 3, birisi 7 bolğan vaxtda. Şimdi ama minus 3'ke 7'ni qoşsam 4, minus 3'ke 7'ni köpəysəm minus 21. Onda olsa 2 elinğan 3, 2 qoşulğan 7. Əgər bireylən xatalaşıb, məsələn 2 qoşulğan 3, anandakinço 2 elinğan 7 qılıb xata çıxırıb sağan vaxtda biz qanday qılımız? İspatlab baxsaq boldu. 3'ke minus 7'ni köpəysəm minus 21, lekin 3'ke minus 7'ni qoşqan vaxtında 4 emas minus 4 çıxıb qaldı şonlaşqa. Bu xata, bu toğra. Şunam üstüdür. X kvadrat qoşulğan 2 elinğan 20. Onda olsa bu x'dən aldığı neçə ba? 1 ba. Şimdi ama yığındısı 1 bolğan, köpəytməsi minus 20 çıxıdığan 2 san. Neçə buldu? 5 bilən minus 4. Şimdi ama yığındısı neçə? 1, köpəytməsi minus 20. Onda olsa cavabdan 2 qoşulğan 5, 2 elinğan 4. Biz bir yerdə muşu formulanı yaxşı düşünsək, həmmisini qanday qıla alayımız? Köpəygüçlərə ajırtıb yaza alayımız. Ondaq bolsa, bu saatlik dərsimizdəki ən axırqı məzmunu qarab baxaylı. Mən bir ifadə yazay. A qoşulğan B deb. Əgər A qoşulğan B-nin kvadratını hesablan desək, amma ikinci dərəcəsinin deyən gəp A qoşulğan B-ni arqa-marqa 2 qatım köpəydim. Onda olsa A qoşulğan B köpəytilgən, amma A qoşulğan B buldu. Biz bunu köpəytişdə qanday köpəytdik? A-ğa A-ni, amma A-ğa B-ni, B-ğa A-ni, B-ğa B-ni köpəytdim. Onda köpəytib baxılı A-ni A-ğa köpəytsəm A kvadrat, amma A-ni B-ğa köpəytsəm A B. B-ni A-ğa köpəytsəm B-A. B-A deyən bilən A-B oxşaşınlama. Çünki urun alınışıb gəlsən qiymət özgərməkdir. Mən yəni A-B dəb yazay. B-ni B-ğa köpəytsəm nə buldu? B kvadrat. Onda biz bir yığıncaqlı vətsəm A kvadrat qoşulğan 2AB qoşulğan B kvadrat bu getdi. Şimdi ama onda olsa əgər bizə A elinğan B-nin kvadratını hesablandızca, yəni A elinğan B köpəytilgən A elinğan B. Onda olsa bunun bir köpəytib baxaylı. A-ni A-ğa köpəytsəm A kvadrat, şimdi ama A-ni minus B-ğa köpəytsəm minus AB, minus B-ni A-ğa köpəytsəm, yəni minus AB, minus B-ğa minus B-ni köpəytsəm plus B kvadrat olub getdi. Yığıncaqlı vətsəm A kvadrat elinğan 2AB qoşulğan B kvadrat. Onda olsa A qoşulğan B'nin kvadratı nəmə tam oldukken A kvadrat qoşulğan 2AB qoşulğan B kvadrat, A elinğan B'nin kvadratı A kvadrat elinğan 2AB qoşulğan B kvadrat. Matematikada A qoşulğan B'nin kvadratı və A elinğan B'nin kvadratını biz bütün kvadratlıq ifadələr deyimiz. Yəni bu yerdəki bu iki formulanı psixiyatda öyrəniş gərək. Qaraydigan bolsaq A qoşulğan B'nin kvadratı şunu, amma aldı dik sanının kvadratı, mana A-nın kvadratı, A-nın dikinci A-nı B-ğa köpəytib 2 köpəytib dikənmə. A-nı B-ğa köpəytib 2 köpəytdim və keyinki sanının kvadratığı denkən. A elinğan B-nin kvadratı aldı dik sanının kvadratı, şunu, amma A-nın kvadratı, A-nı
minus b'ga köpeytip, yani aldık sanını keyindik sanıga köpeytip 2 köpeytitkenmiz. Anın ikinci o minus b'nin kvadratı. Ne buldu? B kvadrat bulup ketdi. Şuna ama minus b köpeytilgen minus b. Bu iki formularını pişik yatılağan iken biz bu xil tipdeki məşqlərni nəhayət iştiklam hesablap çıxırıb eləyimiz. X qoşulğan 3'nin kvadratı dep düşündüm ama elbette x qoşulğan 3 köpeytilgen x qoşulğan 3 de 1 köpeytip çıxarsam buludu. Lakin formulanı ügünüp olğandan keyin qanda aldık sanının kvadratı şunda ama bu iki sanını köpeytip 2 köpeytimiz. X'ni 3 köpeysem 3x, yani 2 köpeysem 6x. Keyinki sanının kvadratı 9 şunda ama keyinkisi qarab baxaylı 4 elanğan yıldız astı 5'nin kvadratı iken. Onda olsa aldık sanının kvadratı şunda ama netçe 16. Bu iki sanını köpeytip yeni 2 köpeysem. Bu ikisini köpeytken vaxtımda minus 4 yıldız astı 5. Onda olsa 2 köpeysem minus 8 yıldız astı 5. Keyinki sanının kvadratı yani minus yıldız astı 5'nin kvadratı netçe buldu? 5 buldu şuna ama yığıncaqlı etsem 21 elanğan 8 yıldız astı 5. Keyingisi qarab baxaylı 3 yıldız astı 2 elanğan yıldız astı 3'nin kvadratı iken. Onda olsa kvadrat degan bu ifadəni arıq-marıq 2 qatım köpəytan degan gap şunda ama mən onda olsa formulanı ügünüp olğandan keyin nəhayət qulay aldık sanının kvadratı neçə çıxdı? 18. Yani 3'nin kvadratı 9, yıldız astı 2'nin kvadratı 2. Onda olsa bu iki sanını köpeytip yeni 2 köpeysem, bu ikisini köpeytken vaxtımda 3 yıldız astı 6 yaşın ama yeni 2 köpeysem minus 6 yıldız astı 6. Minus yıldız astı 3'nin kvadratı, yani keyinki sanının kvadratı neçə buldu? 3 buldu degan gap. Bir yığıncaqlı etsem 21 ilinğan 6 yıldız astı 6 cevap. Yani biz öğrengen bu iki bütün kvadratlık ifadeler bu xil şekildeki məşqlərini işləyən vaxtımızda sürətimizdə intayın tizləşdirib durdu. Onda olsa ən axırda yeni bir нәрsə qarab baxaylı. Onda olsa mən bununla oxşaş kvadrat qıb yazmayı, yəni oxşaş iki ifadəni arqa-marqa köpəyit qıb yazmayı. Birisini A qoşulğan B, yəni birisini A elanğan B qılıb özgərtləsəm bunu köpəytken vaxtında A'nı A'ga, A'nı minus B'ga köpəytimiz. Ama B'ni A'ga, B'ni minus B'ga köpəytimiz. Ne çıxıdı bir yerden köpəysəm? A'nı A'ga köpəysəm A kvadrat, A'nı minus B'ga köpəysəm minus AB. Ama B'ni A'ga köpəysəm BA. BA deginim A B'ga təng minus plus B'ga minus B'ni köpəysəm minus B kvadrat. Onda olsa bir yığıncaqlı səmnin buldu. A kvadrat ama bu ikisi birisini yap ketdi elanğan B kvadrat. Yani A qoşulğan B A elanğan B'ni köpəytken vaxtında A kvadrat elanğan B kvadrat çıxır iken. Biz matematikada bunu kvadratının fərqi deyimiz. 2 kvadratının fərqi ama birisindən elan. Onda olsa biz bu formulanı öyrəngəndikən, yəni bu xil şəkildəki hesablaş məşqləri nəhayət qolaylaşdı. Yıldız astı 3 elanğan yıldız astı 2 köpəytilgən şunda ama otursu köpəytiş var. Yıldız astı 3 qoşulğan yıldız astı 2 iken. Onda olsa cavab bunun kvadratı. Yıldız astı 3'nin kvadratı elanğan keyinki sanının kvadratı. Şunda ama cavabdan 3 elanğan 2 tanecə 1. Yəni biz köpəytib oltasaq nəhayət köp vaxt gedir. Onda olsa keyinkisi mi? Yəni xuda A elanğan B, xuda A qoşulğan B oxşaş ama onda olsa A kvadrat elanğan B kvadrat çıxıdı. Yəni bu yerdəki 5'nin kvadratı elanğan 2'dən x'nin nimisi kvadratı buludu. Onda olsa cavabdan 25 elanğan 4'dən x kvadrat. Şuna onda olsa biz növbətdə bayatdan öyrənganlarımızda bir işlətib baxaylı. Mən aldı bilən formulanı yazıb ötəy. Məsələn, A qoşulğan B'nin kvadratı. Şimdi ama nəmə tam buldu? A kvadrat qoşulğan 2AB qoşulğan B kvadrat. A elanğan B'nin kvadratı. Nəmə tam buldu? A kvadrat elanğan 2AB qoşulğan B kvadrat. Şimdi ama A kvadrat elanğan B kvadrat. Yəni 2 kvadratının fərqi. Nəmə tam buldu? A qoşulğan B A elanğan B'ni köpəytkenim gitan. Onda olsa biz bu 3 formulanı növbətdə işlətimiz. Birinci sualım dəbdə A elanğan A'dan 1 tam 5 dəbdə. Şimdi onda olsa A kvadrat qoşulğan A kvadratdan 1'ni təpin. Yani bu yerdəki bu bir tanımlı iken şunda ama mən bunun ikili tərəfini kvadrat qılıb etsəm buludu. Kvadrat qılıb etkən vaxtımda aldık sanının kvadratı, şunda ama A'nın kvadratı. Bu iki sanını köpəytib, yeni 2 köpəytimi. Diqqət qılayla. Bunda olsa A köpəytilgən minus A'dan 1. Şunda ama 2 sanını köpəytdim, yeni 2 köpəytimi. Anın ikinci o keyinki sanının kvadratı, yani minus A'dan 1'nin kvadratı.
Unda olsa minus a'dan 1'ning kvadratı. Formulaniki ma'nosi bu deyishni ama. Unda olsa bir oddiylashtrsam. Bu nimaga teng bo'ldi? Mayda qilib qapti. 25 shunama 5 ning kvadrati. Qaraydigan bo'lsak, a kvadrat shunama bu ikkisi qisqaramdi, albatta qisqaraydi. Meyadagi minus bilan bu 2 ni ko'paysam minus 2 qo'shilgan. Minus a'dan 1 ning kvadrati degandan bo'lib ketadi. A kvadratdan 1 bo'lib ketadi. Bu nechaga teng ekan? 25 ga teng. Men bu yerdagi minus 2 ni keyniga yo'tkayotgan vaqtimda a kvadrat qo'shilgan a kvadratdan 1 teng 25 qo'shilgan necha? Qo'shilgan 2 teng 27. Unda o'sha javob teng 27 degan gap. Ikkinchi savol qarab boqaylik. 9 ning aksinchi darajasi qo'shilgan 4 ko'paytirilgan 3 ning aksinchi darajasi qo'shilgan 4 teng 121. Shundami? Bu bir tenglik ekan. Unda o'sha eksdan necha debdi. Men bu yerdagi 9 ni 3 ning kvadrati qilib yoza olayman. 3 ning kvadratining aksinchi darajasi qo'shilgan 4 ni 2 ko'paytirilgan 2 deb yozsam, keyindagi 3 ning aksinchi darajasi keldi. Bu yerdagi 4 2 ning ikkinchi darajasi bo'ldi. Shundami? 121 degan 11 ning kvadrati. Men bu yerdagi 2 bilan aksning o'rnini almashtirib o'tayman shundami? Unda o'zi almashtirib o'tib qayta bir yozay. 3 ning aksinchi darajasining kvadrati qo'shilgan 2 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 3 ning aksinchi darajasi qo'shilgan 2 ning kvadrati teng 11 ning kvadrati. Unda o'zi biz buni bu formulaga asosan yig'inchoqlab yoza olamiz. Yana qanday bo'ldi? 3 ning aksinchi darajasi qo'shilgan 2 ning kvadrati teng 11 ning kvadrati bo'ldi. Buni ochgan vaqtimda ustidagi mush ifoda chiqadi, shundami? Tenglimi? Unda bo'lsa, qaraydigan bo'lsak, bir darajalik son yana bir darajalik songa teng bo'ldi ekan. Unda bo'lsa, bu yerdagi 3 ning aksinchi darajasi qo'shilgan 2 nechaga teng bo'ldi? 11 ga teng bo'ldi. Unda bo'lsa 3 ning aksinchi darajasi 11 ni 2 nasam 9, 9 degan 3 ning kvadratiga teng, shundami? Eng oxirida eksdan necha 2 degan gap. Unda biz keyingi savol qarab boqaylik. A qo'shilgan b teng 6, a ko'paytirilgan b teng 7 deb tushundami? Bu yerda a kvadrat qo'shilgan b kvadrat teng necha degan batda tushib qoldi. Unda a qo'shilgan b teng 6 ekan. Shundami? Unda esa a qo'shilgan b ni kvadrat qilsam, keyindagi sonni kvadrat qilaman. Shundami? Bu yerda nima chiqadi unda esa a kvadrat qo'shilgan 2ab qo'shilgan b kvadrat chiqadi. Teng necha? 36. Bizga nima deb beribdi? A ko'paytirilgan b teng 7. Unda esa a kvadrat qo'shilgan 2 ko'paytirilgan 7, shunami? Qo'shilgan b kvadrat teng necha? 36. Ha, unda o'zi javob chiqdi, shunami? A kvadrat qo'shilgan b kvadrat teng 36 dan mayadagi 14 ni akilib elib o'tganimga. Javob necha bo'ldi? 22 degan gap. Eng oxirgi savol. X kvadrat ilingan y kvadratdan 41, x ilingan y teng 1, unda olsa x teng necha debdi. Bu yerdagi x kvadrat ilingan y kvadrat degani nimaga teng? X ilingan y ko'paytirilgan x qo'shilgan y ga teng. Bu teng necha ekan? 41, shundami? X kvadrat ilingan y kvadrat teng 41. Bizga nima debdi? X ilingan y teng 1, unda olsa men buning o'rniga 1 ni qo'ygan vaqtimda 1 ko'paytirilgan x qo'shilgan y necha bo'ldi ekan? 41. Unda o'zi nima degan gap? Bu yerdagi x qo'shilgan y teng 41 degan gap. Shundami? Unda o'sa x ilingan y teng 1, x qo'shilgan y teng 41 ekan. Bu yerda ikki noma'lumlik birinchi darajalik tenglimidan birisi chiqdi. Unda o'zi men buni qayta bir yozay. X ilingan y teng 1, x qo'shilgan y teng necha? 41. Shundami? Bu birinchi, bu ikkinchi tenglim bo'lsin. Biz nimani so'rabdi? X ni so'rabdi. Men bu ikki tenglimni asti-usti qo'shib o'tgan vaqtimda nima bo'lib ketdi? 2x teng 42 bo'lib ketdi, shundami? Sol tarafni o'zaro, o'ng tarafni o'zaro qo'shib o'tdim. X ga x ni qo'shsam 2x minus y bilan plus y birisi-birini yeb ketdi. Unda bo'lsa x teng necha? 21. Shundami? Javob chiqdi. Unda bo'lsa, bugungi darsimiz ko'payguvchilarga ajratish mush yerda oxirlashdi. Hammanglarga ko'pdan ko'p rahmat.